Zara, šta to imaš? Šta imaš, Zara? Dođi, Zaki. Ono što je važno je da su učinjeni određeni hrabri koraci političara koji su pokazali lidersku sposobnost i svoju odgovornost. Pregovori Beograda i Prištine su dobar primjer za to. Oni pokazuju da je uz liderstvo i viziju dijalog moguć, čak i kada postoji duboko razlaganje i jake emocije. Abramunce osvrnuli na neki od najvećih izazova Evrope u svom desetljeću krizu. Na migrantsku krizu koja je podsjeća pre godinu dana pogodila region Zapadnog Balkana, Evropa nije pružila adekvatan odgovor. Uz pohvale Srbiji za pristup tom problemu, Evo te vučem. Aktualni prilog izbjeglica neće stati u dogledno vreme i nijedna zemlja sama ne može da se efikasno Slušaj kas. izazove. Zato je potreban zajednički realni pristup koji se zasniva na solidarnosti i pravičnoj podeli odgovornosti. Zaki, šta radiš? Pitanje migracija i azila sigurno će biti neadekvatan i kratkog taka. Međunarodna saradnja posebno na regionalnom nivou. zvaničnici Moldove Hoćeš ti, stani. Sili, hoćeš ti da duvaš? Duvaj. koja može političari i drugi akteri da se suprotstave strahu zbog pretnje terorizma. Duvaj, jako, jako. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine u korist obostrano prihvatljivih rješenja saglasili su se i premijer Aleksandar Vučić i direktorka Odeljenja spoljnopolitičke službe Zapadnog Balkana. Premijer ocenjuje da je bilo teško za srpsku stranu koja je odeljenje za mir i stabilnost bez Republika potvrdila, ali se Hoćeš ti sili da duvaš? Hoćeš? nacionalne Ja interese sam malo otvaranje poglavlja u pregovorima sa Srbijom. Vuk da duva. Međunarodni monetarni fond objavio je nove